Ovdje sam već 4 godine. Aha, pa još moraš staža ovdje onda da bi bio domaći. Da bi bio domaći. Dobro, jes nama koji dođemo od tuda, šta ja znam. Promjena. Znaš, promjena. Što kaže Nedžad Salković u svojim pjesmama, nici tamo, nici ovamo. Tamo si stranac, ovdje si stranac kad dođeš. Ali dobro, evo ja sam već... A pjesma ti u duši znači? Meni je pjesma u duši. Mnogo lijepih cura ima, pa ne stižem na sve strane. Šta da radim, majko, s njima, kad mi jedna nema mane? Ne znam, ni ja sam kojoj više pripadam, zato ljubim djevu svaku na svakom koraku. Ne znam, ni ja sam kojoj više pripadam, zato ljubim djevu svaku na svakom koraku. Kako si meni došao? Bolje vas pronašao. Kako si mi? Šadi. Tata Brada TV. Ja sam Began. Evo. Began, a prezime? Softić. Began Softić. Ja sam Began Softić. A gdje sam Begane ja ovo tebe našao? Ti si ovdje, znaš, ovo naše selo zvali su prije Gare, ali mi ga zovemo Brdo, pošto smo malo na brdu gore, znaš? Da. A Gare su dole malo niže. A ko je nazvao Brijunima? Pa evo, u mene rođak izgleda, on je tablu stavio dole, Brdo Brijuni. Ali to nije ono Titino? Ono nije Titino, nije to, ovo je naše Brdo Brijuni. Ali dobro, ajde. I dole ste obilježili nadmorska visina 500 metara. 500 metara. U stvari 505, tačno, on je stavio 500 metara. To je ovaj naš doktor. Maša. Imamo mi doktora ovdje iz ovog našeg sela. Znači genijalac. 100% genijalac. A sve ovo pripada kojoj opštini, kojem gradu? Ovo pripada Zavidovićima. Zavidovićima. Ovo opština Zavidović. A je istina da su vam kilometrima bliži Banovići? Jesu. Do Zavidovića imamo odavde iz sela tačno 30. Da. A do Banovića 20. Eto, svidi. I opet vas dao Zavidović? Opet su nas dole prebacili. Pa nekada je bio Srez Zenica, nekad Srez Doboj, tako da smo tome pripadali, nismo nikad pripadali Banoviću. I Srez po Srez? I Srez po Srez, i evo Srezaše nas i tekako. A moram ti priznati da ti je ovdje prelijepo. Jel da? Au. Jest. I ko ti uzgoji ovu fudbalsku travu ovako? Pa ja, bolan, ovo je sad ljeti ljepše kad ovo počne da raste, da se kosi. Onda je lijepo, stvarno. A sad evo ovo poslije zime, znaš. Jel' Bilo mraza, bilo snijega, bilo svega. Imali smo ove godine zime. Osjetilo se? Osjetilo se. I mrazeva, i snijega, i bilo je. Je ovo zagrijalo pa pucketa? Pa čim sunce usjaj se on počne čujem da pucketa pomalo, pa lim, ja. A čini mi se, Begane, ti sebi znaš ugoditi. Da li je tako? Eto ovako odoka. Ja. Pa dobro, eto. Ja znam, je li tako čovjek čitav život, živi ili je to ono sad ono... Nije, ja sam i tamo imao sam vikendicu tamo, imao sam baštu 800 kvadrata. U mene bez ikakve hvale. Ali voliš komociju. U mene su se Nijemci sabirali, gledali kako sam ja to tamo lijepo sredio. Znaš, imao sam vremena, znaš, i svaki dan sam ja koristio da sređujem to. Znači, znao si održati lekciju. I sredio sam ja, pa poneki mi dolazi, evo recimo komšija, brat od ovog doktora našeg. Da? Ovo ti je čovjek za 10 desetki, nije za 1 desetku. To je stvarno genijalac. U Sarajevu je on, pa dolazi nam vikendom. Jesi ti šta pokupio od Njemaca? Pa jesam pokupio jedan dio onog njihovog vaspitanja. Znaš?
da se ne bi, šta ja znam, galamio, svađao s nekim, ali ovdje ima toga. Ima nekako je narod zadnje vrijeme, nemam pojma zbog čega. Jel? Šta im je? A gledaš da uradiš sve ono po... Pa gledam ja, evo recimo svima ovdje, ako neko mogu pomoć, pomognem, stvarno pomognem, nikom ne naplaćujem ništa, dođu mi, de mi ovo, de mi ono, i uradim ljudima. Ali ima ponekih, ajde, šta ja znam. Šta si po zanimanju? Ja sam ovdje u Bosni, prije nego što sam tamo otišao, ja sam završio u Zaviljićima školu učenika u privredi. Poslije toga sam otišao u Energo Invest u Sarajevo, pa sam tamo završio bravariju, varenje, bravarije i tako sam i otišao u Njemačku. Da. Znači, otišao sam tamo kao bravar, varijac i to. I prvi dan je bio kad sam počeo raditi u Njemačkoj, 4. juli 69. Je li? 69. petak bio, tačno 4. juli i tad sam počeo da radim tamo. Davno je to bilo. I davno je to bilo. Evo sad će 57 godina. Jesi bio momak? Jesi bio slobodan? Bio sam, sam sam bio. Odavde sam otišao. Koliko si godina imao 69? Imao sam tačno 20, a 21. rođendan sam tamo imao. Je li? Ja. Znači ne puni 21 ovdje. Znači 49. 48 sam. Aha, znači ima na godinu. Tako je, na godinu, ja. Otišao sam odavde 1. jula 69. A 4. jula počeo raditi tamo. Dobro si ti. I životni vijek proveo tamo. Ja sam proveo. Radni vijek. Ja sam, pa eto i radni i životni. Znači tamo duplo nego ovdje. Ovdje 20, a tamo evo 50. I koliko si opet ovdje? I 6. Ovdje sam već 4 godine. Aha, još moraš staža ovdje onda da bi bio domaći. Da bi bio domaći. Dobro, jest nama koji dođemo od da, šta ja znam. Promjena. Znaš, promjena. Što kaže Nedžad Salković u svojim pjesmama, nici tamo, nici ovamo. Tamo si stranac, ovdje si stranac kad dođeš. Ali dobro, evo ja se već... A pjesma ti u duši znači? Meni je pjesma u duši. Je li to neki skriveni, je li to bio talent i prije što si otišao? Ja sam imao talent, ja sam trebao, prije nego što ću u Njemačku otići, trebao sam na audiciju u Sarajevo. I ja sam se odlučio za Njemačku. Zašto je bila audicija tada od 3 godina? Pjevači. Dobro. Pjevači. I ja sam tada bio pozvan tamo, dobio sam pozivnicu da odem. Međutim, ja se odluči, 2. jula je bila audicija, 69. A ja 1. jula odavde krenuo. Ti odeš dan prije. Jedan dan prije sam otišao i eto tako da sam proveo tamo ovo svo kako si taj talent otkrio i kako si imao to toliko samopouzdanje da bi otišao i na audiciju? Pa evo, znači nije to 2 dana prije otkriveno? Nije to 2 dana prije. Pazi, ja sam jednom, mi ovdje u selu nismo imali ni struje, ni radija, ni ništa, znači... Na brdu ovdje? Na brdu. Nije bilo ni struje, ni bilo ništa. Ja sam jednom iz škole izašao, bio sam 3. razred. Izlazim iz škole i dole iz zgrada, tamo gdje su nastavnici stanovali, stanovi oni njihovi, čujem ja pjesmu. Pjeva čovjek, kasno prođe kraj Morića Hana, sreto Ajku u tijesnu sokaku. I to kako je on pjeva, ne znam ni ko pjeva, ni iz čega pjeva, ništa nisam znao, ništa nisam vidio. Gramofon sigurno? Pa, vjerovatno, ili je sa radija, ja ne znam, nisam ja to vidio iz čega. I meni je odmah pjesma ušla u moje bore, u glavu. Odmah mi ušla. Ja sam zapamtio tu prvu strofu, ja kad sam se makao od škole ovamo Šumici, potoku, ja sam zinuo, pjevam, nemam pojma ni od koga, ništa. Hori onim potočicom dole, imamo dole jedan potok. Ja sam to počeo pjevat, nekako mi leglo, a to je bio Safet Isović, on je to bio kad je pjevao kasno prođo kraj Morića Hana. I ja sam od tada, pošto nismo imali ovdje radija, ničega, ja sam počeo sebi, kad negdje čujem, zapisivati. Tekstove? Jer nemaš šansu da opet čuješ. Čim čuješ, zapišeš ga. Znaš, tako smo, samo u glavi je prepjevavati. Samo u glavi prepjevavanje, to je to tako bilo. Tako da sam se ja od moje 10. godine do dana današnje ja se bavim time. Ne pjevam ja to često. Da. A gdje ću pjevat? Gdje? Ja sam zadnji put uz muziku pjevao kad mi je kćerka se udala 93. godine.
Znači, tada sam zadnji puta pjevu. A ovo, evo, kad ovdje radim, ono, znaš, glasićem malo, nikad, ono, punim glasom. Ali eto, znaš, ostaje to se ne može zaboraviti. To čovjek ili ima ili nema. Razumiješ što bi Hanka Paldum rekla, ili imaš taj talent ili ga nemaš. Znači, naučit ne može. Imaš ti intelektualaca, koliko ti Bog hoće, ljudi ne znaju pjevat, ne mogu. I kako, kroz tu srednju školu, jel se pjevalo, Jesam, pjevao sam ja. Znao gdje ovako nastupit, negdje pjevao sam ja, pa šta ja znam, ono na školskim priredbama, na školskim priredbama jes bila. Jesmo pjevali u Zavidićima jednom u ovome, u kinodomu, tamo gdje se kino, znaš, pa bilo pozornica gore, pa smo tako izlazili dole, pjevali. Iskoristio priliku. Malo bude ono i muzike, neko s harmonikom, neko s nečim, znaš, pa, ali sve je to ono, sitno. Evo, sa Safetom si to znači počeo. To možemo reći nešto prvo što si čuo, jeli? Ja sam prvo čuo pjesmu Safeta. A šta ti je najviše priraslo u srcu? Koja vrsta muzike? Ma nemo Sevdalinke. Jel' Sevdalinka je moja. Znači Safet te je zarazio. Safet je moj, znači... On te je zarazio. Ma nema na Safeta. Ja mislim, mi imamo masu pjevača u Bosni. Pogotovo u Bosni. Ima i u Srbiji, ali u Bosni imamo masu. Recimo, pored Safeta, Zajim, veliki Zajim. Imzo polovina. Onda dolaze Meho. Onda dolazi Nedžas Alković, Muhamed Mujkanović, to su velikani. A recimo od srpsko-hrvatskih, Nedeljko Bilkić je daleko najbolji. On je daleko najbolji. Znaš, 5 stepenica, pa onda sljedeći dole. On je zaista. Nedeljko repertoar koji pjeva, to je isto kao kod nas Safet. On je meni tamo na onu stranu ko Safet kod nas. Znači, on je stvarno vrhunski. Poštujem. Vrhunski čovjek. A zapjevaš ovako sad? Kome ovako za dušu ili sve za dušu? Ma recimo ja imam tamo malo tih instrumentčića, pa ponekad ovako ja. Pa hoće se moći čuti šta? Onda mi, pa možemo nešto. Ako ne bude valjalo, izbriši. Nije kakav problem, nije. Hajde. Danas se kažu sve na dugme. Jedino instrument nije, ovdje šta je, šargija, saz, šta se... Nemam ja imam harmoniku, ja imam i neku šargiju, ali ja ne sviram. Ja mislim da ja nikad ne mogu naučiti svirati. Ozbiljno? Ne, mislim. Možda kad sam bio mlađi, ali sad ne vjerujem da bi mogao uopšte naučiti svirati. Jer nemam ja toga talenta za svirku. Nemam ga, jednostavno. Ali ja imam moj glas, imam taj talent za interpretiranje. To imam. Hajde, dotaknemo se muzike, da ja te pitam neke ovako malo drugih stvari još. Kažeš, otišao si ko momak. Ja, jesam. Oženio se? Tamo sam se oženio, upoznao sam moju današnju. Boli je malo glava danas. Dobro. Ona je Crnogorka i upoznali smo se tamo. Ona je došla tamo 5 mjeseci poslije mene. Ja sam u julu, ona je krajem godine nekako, kraj novembra došla. Znači Njemačka je bila suđena? Njemačka je bila suđena. Da. Eto, ja sam imao ovdje jednu djevojku koju sam mislio ženiti. Imao sam ovdje u jednom susjednom selu, da ne pričam. Nisu očevi dogovarali? Molim? Nisu očevi dogovarali? Pa nije bilo toga. Mi smo se zabavljali onako i stvarno sam mislio. Bio sam se i zaljubio u nju, iskreno rečeno. Nema tu da se krije. Lijepa cura bila. Ali eto, odo ja u Njemačku. I gotovo je, ja odnese život. Ona se poslije udala. Ja upoznao moju današnju suprugu. A upoznao je ovako pjevajući. Znaš šta? Tada smo se sastali. Pa znaš, u ono doba kad smo mi otišli, mi smo svi bili 20 godina. To je sve mlado bilo. Poneki su bili ovako 30-ak i koju godinu iz ove naše remont montaže iz Tuzle. Pa su poneki ljudi bili stvarno 33. Bila su dvojica i preko 50. Dvojica. Jedan iz Zenice, jedan iz Tuzle. Preko 50 godina su imali. A ovo sve mlađarije. I tako da smo mi svaki vikendom se sastajemo, svega bilo. I hoćeš reći da si osvojio pjesmu? I tako sam, ona uvijek kaže, pa osvojio me pjesmu. Pa ne znam, rekao sam mi kakvom ljepotom, kakvi, nego pjesmu. Nego pjesmom. Je bio tog talenta u porodici? Pa vidi, u mene je otac dobra pjevo. U mene je otac dobra pjevo. Morao to nekle znači on je stvarno, on je dobra pjevo. On je isto volio Safeta, volio on i Zajma. Znaš, Zajm već
Nije moja, on je stariji. On je tačno generacija mog oca. On je od mog oca 4 godine stariji. I tako da je otac njega volio dosta, ali volio i Safeta. A ja sam Safeta prvi put čuo i to mi je ostalo do dan danas. Poslije se pojavio Šaban Šaulić. Znači, što je Safet ovamo u našoj bosanskoj sevdalinci i narodnoj, to je Šaban tamo za Novo Kompanovano. Onakav se nikad neće roditi. Nikada. Safet i Šaban, ove ostali, može svašta. Šerif veliki pjevači na Enes Begović, Ferid Avdić, pa imaju i ovih mlađi, Hazre i šta ja znam, to su vrhunski pjevači. Ali vidiš, ti bi upotpunio, znači, estradnu scenu, jer nema Begana nijednog. Nema Bega nijednog, ja nisam još nijednog, ali evo vidio sam, čuo sam nekoliko Safeta. Rekao, je li to ime stvarno? Evo ima jedan Safet Imširović, ne, Bečirović. Ovdje negdje kod Kalesije čovjek sa sazom. Fenomenalno čovjek pjeva. Fenomenalno. Pa onda ima Safet Ređić, isto stariji pjevač. Kako čovjek pjeva zajmove pjesme, nenormalno. Ali Begana nema. A Begana nema, nigdje nisam čuo da ima Began u muzici. Koliko vas je bilo kod oca? Bilo nas 2 brata i 2 sestre. 4 nas. Kako su živi? Jesu, brat mi je dole u Vozućoj, jedna sestra je u Banovi selu, a ova druga je ovdje u Seonoj. Znaš gdje je Seon? Bio sam kod Banovića tamo. Tu je ona, ja. Tako da, eto, ja provedo život tamo. Ko je najstariji? Ja sam najstariji. Sestra mi je ova sljedeća 2 godine mlađa, ona je 50. Pa brat 56. A sestra 61. Imali smo jedno malu poslije sestre. Da. Ona je 50. a on je bio 54. godište. 4 godine poslije nje. I ovdje su bili Romi, Cigani. Tu, znaš kako su prije po selima oni zailazili, pa popravljali ono suđe i šta ja znam. Bila je i čitava čerga tu. I stari odnese tog malog ovako u naručju, 8 mjeseci imu. I kad se je vratio u kuću, kad je dijete počelo vrištat, nije normalno bilo. Vrišti i u ponoći umrije. Znaš kako je dijete bilo, ono napredno, lijepo, Bože dragi. Znači beba bila? Beba bilo, ne, 8 mjeseci. Otac ga donese odozdo. Ti si tad već imao 6-7 godina? Pa ja sam imao, 50, on je 55. umro, 54. rođen, 55. A ti 48. Ja. Vidiš. Znači 6 godina sam ja imao, ja sam to dobro zapamtio. I sjećam se dobro kad mama me probudi, kaže, brato umru. A ja gledam u njega, oči, nisu zatvorene, ja. A znaš da sam pitao koliko vas je kod oca da pitam, još negdje se taj talent provrgu? Pa vidi, u mene i Burazer dobro pjeva. U mene i Burazer dobro pjeva. A ide dalje na sljedeće generacije? Pa ja što imam sina starijeg, on kad pjeva tamo u društvu negdje, kad ga slušaju iz druge sobe, svi vele Elvis Presley. On toliko talenta ima tamo za tu muziku, englesku muziku, njemačku muziku. Pa onda na engleskom i zapjeva. Onda na engleskom zapjeva. I onda svi misle Elvis Presley to pjeva. Zaista je muzikalan. On je možda muzikalniji od mene. Što se tiče ovako muziku pratiti to. A ovaj drugi sin, mlađi, on je 4 godine išao u muzičku školu za gitaru. Odlično svira gitaru, odlično električnu gitaru, odlično svira. Naučio. Ali ovaj stari ima više. Ovaj stari ima više talenta. Samo eto što on nije. On uzme gitaru od brata svog, od ovog mlađeg sina i on odmah pjesmu. Ja to ne bi sastavio, Bože, sačuva. Vidiš, kako, sad si mi upravo dao predustrio sam s pitanjem koje sam planirao, znači, jel postoji neka autorska, ima li neki da si zapisao? Kod mene, jel? Pa nemam ja to. Nešto svoje... Nemam, pa nisam ja muzički obrazovan čovjek. Nisam, ja sam čovjek zanatlija, radio svoj posao tamo i ovo što sam se bavio, to je sve samouko. Ali čekaj, mnoge su pjesme nastale od radnika. Tako je. Od neukih ljudi. Pogotovo Sevdalinke. Znači, isto bio muzički potkovan. Tako je. Ali iz duše izađe, kaže onaj tekst. Tako je. Evo, ja sam nekoliko puta sanju da sam stvorio neku pjesmu i ja to usnu pjevam, hori. Ali kad se probudim, ne znam šta sam to. Nema teksta. A usnu ga ispjevam.
čudo. Nekoliko mi se puta desilo. Zašto ja ne znam. Vidiš, ja nisam, evo sad malo subjektivno, znači nisam u životu sanjao da pjevam. Ja. I nisam čuo nikoga da je to sanjao. Jesam ja, znači, jesam ti ja. to toliko. Jesam ja, ti i dosta sanjaš, puta, znači. ja sanjam. Sanjam da ja pjevam pjesmu koju niko nije pjevao. Ali eto, ne ostane mi da je ujutru, recimo, zapišem i da bi otpjevao. Ne ostane mi. Ali dosta puta sam sanjao. Jesi ovo sam lijepio? Sam sam sve ovo radio, sam, sve. Sve sam sam radio. Ja. Ovo je dobro, ovo je dobro. Jesam, ova dva končića, to sam kupio u Banovićima, jedan čovjek tamo ima. I ukrojio. I ukrojio ih unutra. Jesi kamen pravo, lakirao? Ništa, iskriva je dole. Ja. Iskriva je donio i samo ljepilo vanjska. Bio sam premazao ovim lakom za kamen. Da. Ali od mrazeva spada to. Aha. Ja poslije rukom ovako onda spada. Ja smrzim. Ja. Meni kad dođe unuk, ono ovdje legne kaj ja ovdje ima... Ovo mi je ko muška soba. Ovo bi bila ko muška soba, ja. Ovaj televizor ima samo njemačke programe, nema ovih naših programa. Dobro. Samo njemački. Održavaš jezik? Održavam jezik. I tako kad ova dječica dođu, znaš, oni te švapske programe, ja. Vidio sam instrumenti, tu je safet, asovi sevdaha, knjiga o Šabanu, sveska. Evo ovo je safetova. Kralj sevdaha. To je kralj sevdaha. Od Begana Softića. Jeste. A ovo je od Šabana. Nema njih. Anđelija. Ja malo prije sam rekao, mi imamo stvarno sijase dobrih pjevača, ali ova dva su naj. Džaba, oni su naj. Ovaj za ovu muziku, ovaj za sevdah. Ko što je Elvis za rock'n'roll. Tako je. Džaba, evo sad skoro slušam, kaže, to je jedini pjevač u svijetu koji je već prešao 1 milijardu nosača zvuka. To neće nikad stignuti. Neće nikad. Bio sam ja prvo napravio safetovu onu, znaš, pa mi se nije toliko dopalo, pa sam onda ovo. Baš ovo si lijepo uvezano. Ovo mi je, ovo sam Šabanovu, kad sam pisao njegov, ovo smo u Hanoveru, a ovo mi je on napisao, vidiš. Za Begana od srca Šaban. To je bilo 2.3.2000. Što vas dvojica? Jesmo. Ja. Ovo je prije što je Probeharu. Tako je. Tako je. Ja, kaže on, ja ovo Begane nisam nikad vidio, kaže, da neko ovako, kaže, moje pjesme sabjeri. Pjeva narod moje pjesme, ali da neko piši. Kaže, to nikad nisam vidio. On je nju gledao 40 minuta. Sve. Našao sigurno tekstove koje je zaboravio. Tako je. Koliko Šaban puta kaže, ja ne znam, više 70% mojih tekstova. Kako da čovjek zapamti? Kako čovjek, da. Budi realan, ovdje i ti ne možeš sve znati. Ma ne. Ti si njih zapisao i ne znaš sve. Ja sam njih pisao koliko puta. A ne znaš ti sve. Ne može to. Pogotovo sad, gotovo je. Sad se. Evo, ovo je Safetova, recimo. Jesi uspio njegov dobiti autogram? Nisam. Ja sam... Jesi ga uspio poznati? Nisam onako da sa Šabanom jesam. Da, vidiš. Sa Šerifom jesam, ali sa Safetom nisam. Vidiš, tu sam ja sve njegove pjesme. Ali daj ti meni samo jednu stvar ovdje reci. Prvo što mi je privuka pažnja, ovako gledajući iz daleka. Čiji je to rukopis? Moj. To je moj rukopis. I ovo kažu pod konac. Pa dobro, imam ja. Jesi imao strogog učitelja? Ja sam imao oca strogog. Aha. I ako bi napisao slovo kako ne valja, on je imao fantastičan rukopis. Otac mi je imao 4 razne osnovne škole, ali on je imao, znači bio je, nije na opštini, nego na Srezu, tada. I njega su tražili svugdje dole zbog rukopisa. A gledaj ti rukopisa, evo, ne imam šta. Pa jeste do duše, kogod vidi moj rukopis, kaže da je doktor u... Krasopis.
Krasopis, tačno. Doktor u Njemačkoj, kad sam bio na pregledu jednom, ja se potpisa tamo, on je uzeo ovako, gleda, pa pogleda u mene, pa gleda, šta je rekao čovječe? Šta gledaš? Šta gledaš toliko, ja. Kako je Njemačko, vas kukstu, ja? Ja, vas kukstu, ja. Preko, šta je tu? Kaže, ovaj rukopis ja nisam nikad vidio. Kaže on meni. Rekao, pa doktore mi, rekao, u Jugoslaviji tamo... Znaš kako, kad se otvorio Šabanovu, malo prije ne stigo reagovat, dok nisam, kao sad kad se uzveo drugu, mora biti jedna osoba da je pisala. Jesam. Sve je pod konac, kao da je kompjuterom radio. Pa dobro, šta ja znam. Kad smo mi bili u osnovnoj školi, imali smo onu svesku za lijepo pisanje. Znaš, bilo gore šira linija, dole uža linija. I ja sam bukvar imao u prvom radu. Jel da? Eto, vidiš. I ja sam to od onih, a to sve zahvaljujući ocu. On je mene trenirao. Ja kažem, ako ne napišem slovo kako treba, on mene odmah ispravlja. Razumiješ, ovako i tako da sam ja to istrenirao. To sam ja istrenirao. Znaš, kažu, možeš prepoznati čovjekovu, kako sad, da se ja izrazim lijepo, možeš prepoznati ljubav. Kroz rukopis. Kada čovjek radi nešto, i ne radi ga, znači, nazohor, uhuji ili svakako. Tako je. Ne fušeri, tako je. Nego radi od srca, s guštom. Ovo ti je kad čovjek ima volju za ovo. Ja ti kažem, ja od 10. godine to radim. Od 10. godine. Ja imam ovdje, ne znam, sveske iz osnovne škole. Nije za da sačuvu. A ja to ne. Evo je, iz osnovne škole. Evo je. Vidiš ti to. Evo kako sam onda pisao u osnovnoj školi. Vidiš? I tada sam počeo safetove. Evo ovdje piše osnovna škola, 4. juli Vozuća. Tako je. 63. Ja. To do 63. To je kad si išao od 55. Od 55. do 63. sam u Vozuću išao. Pa sam onda prešao u Zavljoviće i iz Zavljovića u Sarajevo u Energo Invest i u armiju me pozvaši. Odao u armiju, bio sam u Valjevu 5 mjeseci, u Beogradu 13 mjeseci. Tu sam Gdje su te bacili? Bio sam kod Tita. Bio sam kod Tita 13 mjeseci. Na Dedinju gore, na Bijelom dvoru. Ja tu sam bio. Znači bio garda? Ja sam bio gardist. Dočekao sam masu onih velikana, Indiru Gandhi, Nasera, Čaušeskova, skoro svaki. Gaddafija, ja. Dočekao sam i mnogo i otpratio. I tako, eto, to je... Afer. Mnogo lijepih cura ima, pa ne stižem na sve strane. Šta da radi majko s njima, kad nijedna nema mane. Ne znam, ni ja sam, kojoj više pripadam, zato ljubim djevu svaku, na svakom koraku. Ne znam, ni ja sam, kojoj više pripadam, zato ljubim djevu svaku, na svakom koraku. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U 2 klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.